If you suka guna minyak sapu like minyak angin, this video is definitely for you guys. Tips guna minyak sapu part 1. Pernah tak setiap kali beli minyak sapu ataupun minyak angin, kita tengok dulu ingredient dia? Jarang kan yang buat macam tu. So in this video, Jaja will explain to you guys macam mana kita nak kena pasti minyak tu sesuai tak untuk badan berangi. Yang pertama, please make sure dalam minyak tu ada halia ataupun zingiber oil. Apa function halia ni? Halia ni berfungsi untuk bagi badan kita rasa panas dan membantu untuk menolak angin yang tersekat dalam badan. Yang kedua, kalau dalam minyak tu tak ada halia, please make sure dalam minyak tu ada daun pudina ataupun meta piperita oil. Apa function daun pudina ni? Daun pudina ni fungsi dia sama je macam halia, cuma halia ni memanaskan tapi daun pudina ni menyejukkan badan. Yang ketiga, kalau tak ada halia, tak ada daun pudina, please make sure dalam minyak angin tu ada serai ataupun kita panggil dia lemongrass oil. Apa function serai ni? Serai ni berfungsi untuk menyegarkan balik badan. Kadang-kadang bila badan masuk angin ataupun badan berangin, kita akan rasa lemah, akan rasa lemau. Jadi fungsi serai ni lah yang bagi kita rasa segar balik. Yang keempat, kalau tak ada halia, tak ada daun pudina, tak ada serai, please make sure dalam minyak tu ada minyak kayu putih. Apa fungsi minyak kayu putih? Okey, kadang-kadang badan yang masuk angin ni buatkan kita rasa tak bertenaga, rasa lemah. So, minyak kayu putih ni membantu untuk improvekan lagi diri kita supaya ada energy. It's help our body untuk feel more better. Macam Jaja, kalau Jaja punya badan masuk angin, Jaja suka guna Bidara Medigel. Sebab apa? Dalam Bidara Medigel ni ada 2 daripada 4 bahan utama yang Jaja sebut tadi. Dia ada pudina and also ada minyak kayu putih. So bagi Jaja, it's perfect untuk jadikan minyak angin. By the way, kalau ada yang nak try, boleh tengok dekat TikTok shop kita orang. So itu sahaja untuk part 1. Lepas ni, kalau nak cari minyak angin, please make sure ada 4 bahan tu. Nak tahu tips pilih minyak sapu lagi? Follow for part 2.